Dobro večer i dobrodošli u predzadnju noć 30. Sarajevo Film Festivala i danas 7. dana brojne premijere. U Metalcu je počeo film Drugi čin, dok u ljetnom kinu Stari grad je u toku film Megdan između vode i vatre. U 21:30 u Narodnom pozorištu Sarajevo biće prikazan film Među bogovima reditelja i scenariste Vuka Ršumovića. Sutra nas u 20 sati u Narodnom pozorištu Sarajevo očekuje svečana ceremonija dodjele nagrada i zatvaranje 30. Sarajevo Film Festivala. Mi ćemo u nastavku pogledati kako je bilo na na prvom crvenom tepihu, u toku je drugi, dakle kako je bilo na prvom crvenom tepihu večeras, a onda ću pozdraviti i svog prvog gosta. Ostanite sa nama. Ono što već 14 godina čini Sarajevo Film Festival jeste takmičarski program, studentski film koji okuplja studente BiH filmskih akademija. A jedan od članova žirija ove godine je glumac, reditelj i profesor na Akademiji scenskih umjetnosti Alen Muratović. Dobro večer. Dobro večer, hvala na pozivu. Jeste li zadovoljni onim što su studenti pripremili za ovu godinu kada je Sarajevo Film Festival u pitanju? Samo moram te malo izviniti, to reditelj je malo je previše, ne malo nego je puno previše, nisam reditelj, ali nekad... Ali ste režirali predstave. Pa dobro, jeste, ali nekako glumac koji se možda bavio režijom u datom trenutku, možda je to, mislim da mi je to... Ja više mislim da vam je to skromnost, ali okej. Glumac i profesor. Što se tiče filmova, evo danas smo završili i taj drugi blok projekcija i moram vam priznati da toliko nekih divnih ostvarenja tu već ima, toliko je to kreativno, inovativno, vidi se da oni prate neke nove forme, pokušavaju da sustignu, da se približe nekim mnogo starijim i vještijim kolegama. Tako da smo baš zadovoljni, nemamo nimalo jednostavan zadatak koga zapravo izdvojiti, jer to što je bilo u selekciji je zaista onako jako pozitivno i lijepo. To su kratki filmovi u pitanju, tako? Tako je. Koje su to teme zapravo koje studenti obrađuju kroz 7. umjetnost? Čime se bave? O tome se i radi i o tom baš i mislim. Mislim da su teme koje su vrlo zahtjevne, slojevite, provokativne, hrabre, dakle sve one stvari kojima se i bave umjetnici u ovom vremenu jer nas toliko toga i okružuje i to živimo. Tako da su oni, upravo me to iznenadilo, prelaze neku granicu nekih svojih godina, možda nekog trenutka u njihovom stvaralaštvu, možda im to nije blisko, ali očigledno su shvatili da im je blisko i da već sad progovaraju o takvim i sličnim temama. Tako da, Niste mi otkrili otprilike teme? Pa tu ima porodice u prvom planu, disfunkcionalnih porodica, nekog nasilja, otuđenja, anksioznosti kao takve. Dakle, mnogo je tema, zaista. I čini mi se sve nekako da su problemi današnjeg društva u pitanju. Apsolutno. Mislim, ja bih očekivao od njih nešto sasvim kontra toga. To se, kažem, očekuje od nekih ljudi već etablirani i tako dalje, koji se s tim temama znaju i nositi i imaju vrlo čvrste razloge zašto ih rade.
ali oni očigledno kad ti pogledaš te filmovi imaju razloge i imaju htjenje, znaju šta hoće s tim. Tako da kažem vam, onda u tehničkom smislu oni su sjajni, vi imate par filmova koji su iz jednog tejka snimljeni, to nije nešto sada savremeno do te mjere, ali to pokušati u studentskim organizacijama, studentskim produkcijama iziskuje mnogo proba i zapravo otkriva koji proces stoji iza svega toga i to je jako značajno. Koliko filmova je ove godine? Ja mislim da je, slagat ću, 11 ili 12 filmova. Malo prije ste rekli da vam nije nimalo lak zadatak. Nezahvalna je uloga žirija? Jest, nezahvalna je uloga žirija. Ja sam se sa svojim kolegama, odmah smo se dogovorili da vrlo onako pomno to pratimo, precizno, detaljno, jer znamo da ta nagrada toliko može da znači tim mladim ljudima u tom trenutku. Svi smo prošli te trenutke i jedna takva vrsta potvrde, pogotovo na Sarajevo Film Festivalu, znamo šta im sve može značiti. Tako da smo vrlo onako profesionalno, maksimalno, detaljno, analitično pokušavamo pristupiti, objektivno i kažem, znamo šta to nosi i koliko njima sutra može pomoći, mada mislim da svi koji su u selekciji mogu da budu sretni i zadovoljni jer i sama stvar da si selektovan je super. Da, značajna. Šta ćete vi kao žiri gledati prilikom odabira filma? Evo šta vi konkretno, s obzirom da su još 2 člana žirija sa vama, vas troje, još 2 člana su, tako je. Pa pazite, nismo, ne osvrćem, gledamo neki ukupan dojam zapravo, gledamo, to sam malo načeo, ja inače kad procjenjujem stvari i treba da donesem neki sud o njima, uvijek se oslanjam na nešto što je proces. Ja želim da prepoznam nešto što je proces u vidu tog i takvog rezultata. I nekako sam već iskusan da mogu da vidim iza nekog rezultata kakav je to bio proces. Čak i ako on te ne oduševi na neki način napadnice, ali ti vidiš da je neko dao svaki trenutak svog znanja uloženog u to. I moj recimo rakus gledanja je takav. I tu nemam greške, zaista, i nekako kvalifikujem stvari za kojih vidim organizovan, predan i motivisan proces. Šta biste vi studentima dali kao savjet? Na što da obrate pažnju? Šta da izbjegavaju? Ja to radim svakodnevno, pa sad i dosta je tih stvari, ali oni treba da obrate pažnju najviše na sebe u smislu rada na sebi, svog usavršavanja i to je najbitnija stvar. Dakle, njima su potrebno znanje koje je nastalo mnogo godina i prije njih i studenti znaju gledati mlađe generacije od trenutka sebe pa u neku izvjesnu budućnost. Oni moraju jednostavno da pune tu banku podataka stalno, da imaju reference, jer kad imaju reference onda mogu i neku komparaciju da vrše sa nečim što je bilo ili što će biti. Tako da to je jedan rad na sebi, ulaganje stalno u sebe. Ja im govorim da su uvijek u minusu i da tako tretiraju, jer to je način brži da se ispliva i dođe na neki nivo koji je u tom trenutku zadovoljavajući i sa kojim će oni biti zadovoljni. Hajmo malo se dotaći i akademije, profesor ste. Kako vam se čine nove generacije? Ima li ih talentovanih? Sjajno. Ja vam moram priznati da ne ureknem što bi rekli. Nove generacije su divne, sjajne, vrlo su inspirativne, odlučni su, to mogu da kažem, odlučni su u želji da iskoriste vrijeme na akademiji. Ja im to od prvog dana govorim, 4 godine brzo prođu, vi mislite da je to možda dugo. Nakon te 4 godine, vi ako niste osvijestili svoje i najbolje stvari i malo manje dobre stvari, ako niste izučili neku vještinu, čekaju vas ogromni problemi. Tako da je jako bitno da oni svaki dan tretiraju na akademiji kao nešto novo. Dođe trenutaka i zasićenja, dođe trenutaka i kad je motivacija manja i to je normalno. I iz toga se mogu pozitivne stvari i trebaju izvući, ali dakle, samo je u suštini to stvar da svakodnevno radi.
A opet sa druge strane imamo problem kada završe akademiju. Mislim da sam sa Srđanom Vuletićem pričala baš pre neku noć. Imaju li oni posla i gdje mogu naći posao kad završe akademiju? Ja sam uvijek siguran da student koji je prošao kroz proces na način željeni, dakle, ovo što sam govorio, kreativan, ambiciozan, zahtjevan, ti studenti ne ostaju bez posla. Ja imam, mislim, dokazalo mi je to 20 godina prisustvo na akademiji i više. Dakle, neko ko je apsolutno bio vrijedan od prvog do zadnjeg dana, to se negdje nagradi. Taj trud jednostavno dođe na naplatu. Tako da, ono što je dobra stvar, ne govorim sad za manje ambiciozne studente i radne, jer ima, naravno, sve individualna stvar, ali ono što je dobro je da je u zadnjih 4-5 godina, pa i na nivou nekog političkog rakursa, stvari su se okrenule malo u našu korist. Jednostavno su ljudi prepoznali da je kultura nešto u što treba ulagati i mi to osjetimo. Ja to želim da kažem i moram da kažem uz 1000 problema, ali stvari su se promijenile na bolje, pozorišta dobro funkcionišu, produkcija pozorišnih predstava je sve više, to je dakle način da oni ulaze u pozorište. Super stvar se desila sa BH Content Labom, gdje je odjednom toliko njih aktivno uključeno radi, tako da to je nešto što je pozitivno, a opet sve u njihovim rukama. Mislim sve. Dosta je tu, splet je tu raznih okolnosti, spretnih, sretnih, nekog momenta. Ovo je, pazite, zanimanje koje može u jednom momentu da se promijeni sve. Ono može zavisiti zapravo od momenta. Vratimo se Sarajevo Film Festivalu. Prije neku noć su dodijeljene i nagrade Srce Sarajeva za TV serije. Dobili ste nagradu za najboljeg glumca u kategoriji komedije. Čestitam. Hvala Adriana. I moram, mislim, divno je, krasno je i presretan sam, evo to ponavljam i ponavljat ću. Zapravo je prelijepo, imam osjećaj, ajde bliži ljudi, prijatelji, ali imam osjećaj i oni koji me poznaju, kako se kaže, zdravo, svi su se javili, svi čestitaju i to mi je toliko lijepo i divno i zaista sam sretan. A hoću da kažem zaista mi je drago što smo ovaj razgovor malo iskoristili i za ove stvari o kojima smo pričali. Da, i za kraj, na čemu trenutno radite, šta to možemo uskoro očekivati? Pošto je moj dobri prijatelj i kolega Feđa Štukan izjavio, da li je to sinoć ili preksinoć, ja sam to malo tajio, on je izjavio nešto što je dakle najava nekog i mog učešća u tome. Dakle, radimo pozorišnu predstavu Blanku u Kamernom teatru. Udruženje Moje pozorište koje sam ja osnovao ulazi kao koproducent sa Kamernim teatrom. Kokan Mladenović će nam režirati predstavu i vrlo smo uzbuđeni. Sjajna ekipa. Da, vrlo smo uzbuđeni, dugo mi to pripremamo, skoro 2 godine. Kokana je bilo jako teško dobiti, 22. je rekao 25. januar je sljedeći termin, ja sam rekao pišemo taj termin, sačekat ćemo i evo. Znači u januar ulazite u proces, je li tako? Tako, u januar ulazimo u proces, mart premijera, mislim da se čak i zna datum premijere, to će biti obljetnica Kamernog teatra, tako da eto to je nešto. Radujem se. Vjerujem da će biti dobro. Hvala vam puno što ste odvojili vrijeme i govorili za N1. Hvala vam, Adrianu. Sretno i dalje. Hvala. Dakle, za N1 je govorio glumac i profesor na akademiji. Sam dobro, neću govoriti reditelj, pošto je previše skroman. Alen Muratović, ostanite sa nama. A mi ćemo u nastavku na Festivalsku ulicu, tamo je naša Žana Kezunović. Žana, kakva je trenutna atmosfera s obzirom na predzadnju noć 30. Sarajevo Film Festivala i šta nas to večeras, a i sutra očekuje od događaja?
Pa čini se, Adriana, kao da je nekako sve više i više ljudi iz noći u noć. Svakako se bližimo i samom vrhuncu Sarajevo Film Festivala, s obzirom da je, kako si i sama rekla, predposlednja noć, tako da je zaista i atmosfera sjajna i sigurno će i žurka biti dobra i večeras. Kao što možete vidjeti i ovdje iza mojih leđa, zaista je jako puno ljudi, jako su velike gužve, tako da se jako i teško prolazi do željene lokacije, nekako kao iz noći u noć. Produženo je naravno radno vrijeme ugostiteljskih objekata, rade do 2 sata ujutro, tako da to naravno ide na ruku i samoj publici koja želi da se dobro zabavi do kasno u noć, ali naravno i samim ugostiteljima zbog, nadamo se, svakako dobrog pazara. Svi ovdje zaista lokali i kafići uvijek budu krcati, nekako je ovdje najveća gužva u Festivalskoj ulici oko samog Festivalskog trga, ali naravno i na drugim lokacijama, pa tako večeras na Trgu Oslobođenja od 23 časa, ukoliko se ne varam, nastupa Neo Stereo. Oni će onako sigurno napraviti dobru žurku. 4 festivala su u okviru, muzička u okviru Sarajevo Film Festivala. Festival u centru održava se na nekoliko lokacija. Jedna od njih je i Radićeva ulica. Tu svako veče budu DJ setovi, tako da za one koji su naravno ljubitelji elektronske muzike sigurno će se tu dobro zabaviti. Žurka je i na Skenderiji, tamo je najavljen koncert, kao i svakako festival Muzička zona koji je odmah preko puta na parkingu kod Grčke ambasade. Sve ovo večeras, ja bih rekla da je nekako uvod i zagrijavanje za posljednju noć, s obzirom da za sutra veče već je najavljen švicarski duo Adriatic. Nekako tradicionalno već ta žurka nas čeka ispred Vječne vatre i sigurno će Titova ulica biti krcata, da onako sa stilom naravno i zatvorimo 30. jubilarni Sarajevo Film Festival. Hvala ti, Žana, na ovom izvještaju. Mi ćemo u nastavku na kratak predah i vrlo brzo smo ponovo ovdje na Festivalskom trgu. A u nastavku emisije donosimo vam razgovor sa glumcem Goranom Bogdanom, koji ovih dana boravi u Sarajevu, a sve povodom Sarajevo Film Festivala. U okviru ovog festivala vodi i predavanja za mlade talente. Sa njim je razgovarala naša Dragica Gajić, pa poslušajmo o čemu su to oni pričali. Ja razgovaram sa trenutno jednim od najpopularnijih regionalnih glumaca, gospodinom Goranom Bogdanom. Hvala što govorite za N1 i dobrodošli u Sarajevo, iako ste već par dana ovdje. Hvala vama što ste me ugostili, uvijek je lijepo s vama. I jeste, imate pravo, uvijek je Sarajevo lijepo, posebno, jedno slavlje filma, ljubavi, našeg posla, tako da ne znam već koliko godina za redom ne propuštam i nastojat ću i dalje tako. Jeste li uspjeli odmoriti, prošetati malo Sarajevom ili je sve u fokusu Sarajevo Film Festivala? Ma stigne se sve. Ja sam ove godine u službi predavača na talentima, tako da mislim to mi je prvi put pa ima malo i tremu. Do jučer sam sjedio kao đak, slušatelj, a sad su me uvalili da predajem, tako da mi je malo to bilo stresno, ali nevjerojatno je to lijepo iskustvo i najljepše su, mislim, pored ovoga glavnog programa, najljepše su te takve stvari. Mislim da Sarajevo svake godine raste, kao što čujem ove godine skoro sve rasprodano, sve projekcije, a najljepše su mi te takve stvari, ti popratni programi, talenci, industriji, ove godine predstavlja Sarajevo i pisce, tako da stvarno ima programa za svakoga. Evo, jedne godine ste bili i član žirija takmičarskog programa. Koliko vam je čini mi se 2019. godine, koliko vam je tada značila ta uloga žirija? Pa ja sam zahvalan Sarajevo Film Festivalu što su me, prvo Sarajevo me nekako, Sarajevo je dobrim dijelom i moj grad, tu sam osjećam se kod kuće, ali Sarajevo me još kao studentu nekako
raširilo ruke u zagrlja i prihvatilo me prije nego bilo ko drugi i stvarno se osjećam tu zaštićeno. Tako i ta uloga žirija, opet mi je bilo, sam se osjećao kao da sam malo u velikoj robi, kao i sada u Talencima, ali Bože moj, popunjamo mi to i čast je, jer znam koliko znači Sarajevo meni, znam koliko znači autorima, mladim ljudima. Sarajevo je nama filmašima najlakši prozor u svijet. Sarajevo je svijet i svake godine raste ka tom nekome A festivalu i stvarno je ono kao najbrži neki prolazak dalje, doticaj sa ostatkom, sa strukom, sa svim. I nama je to jako drago čuti s obzirom da često mi koji smo u Sarajevu i koji smo svake godine ovdje na festivalu i zaboravimo koliki je u stvari regionalni značaj Sarajevo Film Festivala i kako ljudi, da kažemo, sa strane gledaju na ovaj festival. Pa ono što bih ja još rekao, nije to samo regionalni značaj. Mi smo u Sarajevo već u regiji davno etablirano kao nema premca, ali Sarajevo sve više i više postaje i svjetski značajan festival, tako da toga treba biti svjestan, treba podržavati Sarajevo, treba vraćati tu ljubav koju Sarajevo Film Festival nama dalo, trebamo ga uzajamno štititi, raditi svi skupa na tome da bude bolji, svojom posveštenošću, svojim prisustvom, svojim filmovima, boljim filmovima je stvarno je potencijal koji već ovih 30 godina je sagrađen, otišao već daleko, bilo bi šteta propustiti da ne postanemo baš svjetski. Da, i ovo je nekako taj 30. jubilarni Sarajevo Film Festival i čini mi se cijeli grad diše ovom festivalskom atmosferom. Privukli ste pažnju kada ste prošetali crvenim tepihom, natpis na majici tada je bio Neretva, dali ste podršku aktivistima, danas evo We Need Una, mnogo vaših kolega je uradilo isto. Koliko se može u takvim borbama evo, za spašavanje naših rijeka, koliko znači glas umjetnika? Ja moram vjerovati da glasi, mislim, ta jedna doza, mogu reći, naivnosti mora biti prisutna jer inače nema smisla živjeti, moramo se boriti. I sada nije to samo Una, to je općenito naše društvo koje često, znamo i sami zadnjih 30 godina, nikako da se vrati u neke gabarite normalnosti, tako da trebamo svi skupa malo tu zapeti, isto kao što sam rekao, i vraćati se ljubav Sarajevo i vraćati se ljubavi našoj prirodi, ali nije to samo priroda, to je puno dublje, to su strukture društva, to je... Ne smijemo dozvoliti da se raspadamo, jer znamo svi kako brzo taj kaos odnese. Ona je tu samo posljedica svega toga što živimo i mislim da moramo svi malo tu onako stegnuti šake i izbiti redove i sabrati se i braniti se. Evo, da se vratimo kinematografiji, kada pogledamo naš region, evo, bivšu Jugoslaviju, kakva nam je kinematografija, šta nam nedostaje, uglavnom nekako se sve svodi na to, sa kim god da sam razgovarala, da svakoj državi iz bivše Jugoslavije nedostaje budžeta, nedostaje sredstava za realizaciju. Gledajte, mi smo, umjetnici su jedan poseban nacion i sada znate kako je to jednostavan princip, zavadi pa vlada, je to cijepkanje i onda je, mislim da ono što je dobro što Sarajevo pokazuje, važnost koprodukcija, važnost suradnje, imamo tu nas spašava i zakon malo većih brojeva, a nama je problem što ta tranzicija već traje više od 30 godina, nikako da tranziramo, da pređemo, značenju riječi, nikako da sazrije to i stalno i takvim nekim, stalno smo žrtve nekih buka, nekih većih, važnijih tema koje nikako već ne bi umišljali da sazriju i tako u tome muljevitom je kultura uvijek skrajnuta i uvijek čekamo neka vremena da se nešto sredi pa ćemo doći mi na red, ali mislim da je kultura i umjetnost, a opet onom naivno od mene, najbolji put za nekom sazrijevanju, jer već smo iskušali sve druge putove pa vidimo ništa se nije dogodilo ovih 30 nešto godina, tako da ja čekam, znam da je možda iluzorno, ali čekam da se obrati malo veća pozornost na kulturu. To opet ono što kažem, što ne možemo mi sami od sebe raditi, je to raditi skupa, približavati s jednim drugima, zajedničkim snagom, prebrođivati te budžetske rupe. Naporno je to, ali ne vidim kako drugačije, moramo se boriti. Kada je riječ o vašoj karijeri, Zlatna palma u Kanu za film Čovjek koji nije mogao šutjeti, istakli ste da je bilo jako teško pripremati se za taj film.
Pa gledaj, nažalost, uvijek je sve u tonu toga. Mislim, bilo je teško, pripremamo se cijeli život za takve filmove jer živimo takve situacije, tako da sad, nažalost, nije teško, nego je dio svakodnevnice. Tu upravo sjedi redatelj Nebojša Sljepčević. Velika je to stvar, mislim da je to, hvala Bogu, sama Zlatna palma je velika stvar, ali mislim ono što je dobro da da neku potvrdu i neku podstrijek i podršku i svim ostalim filmašima da je moguće i da mi pripadamo u svjetsku kinematografiju. Samo se trebamo stalno ohrabrivati i jedne druge i sami sebe. Ovo ste lijepo rekli. Kada govorimo o filmu Otac, publika vas je zavoljela kroz taj film, a vi ste izjavili jednom da vam je to uloga života. Je li se šta od tada promijenilo? Pa je, stariji smo dosta, evo već je prošlo skoro 5 godina. Ja se nadam da će ih biti još takvih uloga, prizivam ih, borim se da budu takve, da radimo na taj način posvećeno. Mislim, to je recimo dobar primjer da se naslovimo ono što smo ranije razgovarali. Otac je dobro zato što smo se našli, što smo radili posvećeno, što opet nije vezano za budžet, nego za našu neke unutarnje te neke hrabrosti koje postoje pored budžeta, ali to je opet treba biti klima za to i to je ono što kažem, Sarajevo Film Festival, energiju koju odašilje, koju jedni drugome odašiljemo je ta neka podrška koja mislim da je nekad bitnija od budžeta. Budžeti su stvarnost kojom živimo, možemo se na njih ljutiti ili ne, ali to je tako, to su kao sila teže, džaba nam se ljutiti, nego ono što možemo raditi, radimo. To je festival kao što je Sarajevo, podrška jednim drugima, gledanje naših filmova, navijanje, posvećenost, male stvari, ali puno znači. Šta je sa projektom West Hercegovina Fest? To mi je bolna tema. Pa evo, nekako od korone, od tih ludih vremena, sinoć sam baš gledao dokumentarac, Paviljon 6 Gorana Devića, divan dokumentarac, toplo preporučam. Nekako od korona se sve to raspalo, ljudi su se razišli, meni je žao što ga nema, ja se nadam da ćemo ga nekako u nekoj barem formi vratiti, ali evo radimo neke druge festivale, radimo na Visu, školu filozofije, radimo u Mokrinu, neku školu scenarija, povezujemo pisce i filmske radnike. I žao mi, nadam se da će se nešto dogoditi, ali evo za sada ne vidim trenutno još kako, ali ne odustajem nikad. Ja sam zapisala, evo, kada spomeni vaše ime, svima je u mislima gluma, međutim, manje je poznato da ste vi ekonomista, student strojarstva. To sam ja negdje pronašla, je li ovo tačno i kakav je to spoj? Ma je, ali nikakav, to je slučajno, tako da ja tome ne pridodajem važnje, to su neka traženja, valjda, koji svi mi prolazimo i pitanje da li smo još dovršili s tim traženjima, tako da ko zna gdje će nas još život odnijeti, ali to je irelevantno. A nakon Gorana Bogdana u nastavku vam donosimo i razgovor sa američkim rediteljem i scenaristom Paulom Schraderom, koji je dobitnik ovogodišnjeg počasnog srca Sarajeva na Sarajevo Film Festivalu. Schrader je i ovogodišnji predsjednik žirija takmičarskog programa, a sa njim je razgovarala naša Ika Perer-Gotić. Poštovanje, još jedna večer sa N1. Sa mnom je scenarista, američki scenarista koji se pridružuje meni ovdje, gospodin Paul Schrader. Mr. Schrader, welcome to N1. Thank you for joining. Thank you. So let's go back to it. Before we started filming, you were supposed to be here 2 years ago, but because of health issues, you weren't able to. Well, I got laid low by long COVID. I was in the hospital 3 times for bronchial pneumonia in 1 year. And that's sort of one of the reasons I made O Canada, because it's a film about dying. And I thought, boy, if you're going to make a film about dying, you better hurry up. Oh, God. Dark humor. I think that's all we need. I think if we lose it, we lose hope. Yeah, right? and so that's why I did O Canada, because my friend Russell was dying, and he had written a book about dying. And but now I'm feeling better. And it shouldn't be a topic that shouldn't be explored in that measure, right?
you know, it's actually sort of lucky because often an artist, when he's dying, when a filmmaker particularly, he does not get to do as Ivan Illich because he's too sick. Yeah, I can imagine. But you are here now. So Russell had called Old Canada his Ivan Illich. And then it became my Ivan Illich. It's been screened here in Sarajevo, Canada, and it's very well received by the audience as well. An amazing feature. Thank you for that. You're honorary recipient of Sarajevo, Heart of Sarajevo. What does that mean to you? How does it feel for you? You've been everywhere. You've worked with Martin Scorsese. You've done so many things. The Taxi Driver. I mean, what does such a accolade, if we can say, means to you coming from Sarajevo? Well, I mean, it's really just an excuse to see Sarajevo. You know, it's nice to get an award, but the real reward is to be in a place you haven't been, and as you get older, it gets harder and harder to travel. And so, you know, who wants to go back to Berlin or Paris one more time when you can go to Sarajevo and see something new? It's like, why not, right? It's one of those. Why not? Let's just do that. Yeah. Have you tried any food? Have you seen anything? Oh, the food's been very good here, but it's all been pretty much on the high end. I haven't had any of the sausages and burgers yet. You can do that in America, right? Have some local food. So how long are you still staying here in Sarajevo? I'm going back on Saturday. Going back on Saturday. So you are doing the whole week as well here? Yeah, well, I have to. There's so much to do here, right? Yeah. You're meeting people. I'm going back into Old Town now, today, because I was there on Sunday and the museums were closed. Okay. So I got to get back there. You want to get some history, feed on history a little bit, and enrich yourself like that. It's an amazing city. I mean, there's so much to see for you. I can imagine that it's going to. Is that going to influence how you will write and how you will do your work further? Is this going to be something for you? I mean, everything influences you. You know. What influences you the most? Everything. Yeah. Everything. Like I just saw this Ukrainian film, you know. Oh gosh. You know. I'm thinking. How is that going to come out? Will that come out in the next week or two, or next year or two, or maybe never? But it's it's a process. It's been fed into the computer. We're so lucky to have you here. We're so happy to have you here. Our time is up. I just want to thank you. I want to thank you for being with us, and hopefully we'll see you back again. I mean, it doesn't have to mean it's going to be hard to travel in a year or two. It'll be very nice to see you again here. Okay. Thank you, Mr. Schrader. Thank you. You're from here? I'm from here. Yes. I don't sound like that. Quick story. So, my son teaches history, and he said, get a picture where Ferdinand was assassinated, Archduke. And we said that to the driver. He took me to this place, and I had my picture taken. And you stood in the steps, right, of Gavrilo Princip, have you? Well, no. Then I sent it to my son. And he said, "Dad, that's not the place. It was the place. It was the place on the bridge where they show people kissing." And so I had they took me to the wrong place. So you had to go back. And I had to go back because I had sent. So I sent my son that picture. No, that's it. And he said, "Dad, that's the wrong place." So I had to go back. That's the right place. Good to have you. Thank you so much. Bio ovo američki redatelj Paul Schrader. Ja sam Mika Ferrer-Gotić. Ostanite uz nas.
a publika je u ponedeljak imala priliku pogledati dokumentarni film o bendu Kultur šok. Film prati život i rad frontmena Srđana Jevđevića. O ovom filmu, o životu u Americi, o njegovom povratku, da li će se vratiti u Sarajevo, za N1 je otkrio Srđan Jevđević, a sa njim je danas razgovarala naša Žana Kezunović. Frontman benda Kultur šok, naš je naredni gost i govori za N1 televiziju. Dobroveče, dobrodošli, hvala što govorite za N1. Hvala lijepa, bolje me. Tu smo zbog filma u kom se zapravo glavni lik, govorimo o Kultur šoku, u pitanju je dokumentarni film. Kako je Silvio došao na ideju da napravi film o vama i Kultur šoku? Silvio i Švabu, moj drug iz sa Grbavice, u stvari, mlađi drug sa Grbavice, a i Đika, Đikoli, Almir i njegov brat Amil. Njima se to valjda vrzmalo po glavi svo to vrijeme i poslije jednog koncerta u Zagrebu koji je Švabo, Sanjin, Hasan Efendić, organizovao. Pitali su me o tome, ja da vam pravo kažem, nisam bio nešto specijalno. Ja živim ovaj drugi, odnosno treći dio moga života je totalno anti rockstar, protiv anti celebrity. Tako da mi to, međutim kad smo malo bolje porazgovarali, kad sam ih pitao šta bi to radili, hajmo da se dogovorimo. Kad sam ih pitao, hoćete li stvarno da vidite sve moje demone koji me proganjaju, hoćete stvarno da vidite s čime se ja u životu, kako taj pragmatični demon koji me maltretira, koji u stvari ubija umjetnika u meni, koji mi govori koliko se... Znate, između onoga koliko se proda i onoga šta ti voliš, a ja sam konto da sam s tim raskrstio već u Sarajevu za vrijeme rata. Evo u principu o tom nekom posttraumatičnom stres rastu, koji nije disorder, nego je rast, zbog toga kad jednom skontaš da možeš poginuti i da ti ništa drugo nije važno, nego da si zadovoljan sa onim što radiš. Kompletna ta neka 2-3 života, i najvažnija stvar, uticaj svih tih ljudi, ovo sad nije priča o meni, nego je priča o ljudima koji su bili, koje sam ja bio sretan da upoznam i koji su me formirali, koji jesam i koji su mi omogućili da se ne promijenim. Jer to je najveći kunst. Da, puno vaših kolega i prijatelja je u filmu. Da li će, evo dijelom govorite o vašim demonima, sad da li želite da upoznate sve moje demone, da li onda kroz film u potpunosti upoznajemo Đinu i sve ono što je radio Kultur šok? Ne upoznajemo sve, upoznajemo jednog jedinog, onog što je... Znate, to je onaj, evo sad sam Emelu govorio, to je onaj što vam stoji na ramenu i kad vam najbolja drugarca u gimnaziji dobije peticu, a vama drago, a ipak nešto, neki crv vam govori, a ti, a gdje je te petica? To taj neka pragmatičnost, ljubomora, zbog čega bi ti u životu volio, zašto bi ti u životu, da li bi ti više volio da prodaš nešto, da zaradiš pare ili da radiš ono što voliš. A nevjerovatna je stvar, moment kad sam raskrstio sa parama, nemam problema finansijskih i obišao sam svijet. To su neke nevjerojatne stvari koje se dogode. Sarajevo je divna moja mahala, u kojoj sam rodio, odrastao, to ovo je moje... Uvijek je pitanje, da te ja nešto iskreno pitam, može li se od toga preživiti što ti tamo nešto radiš? A na bauštelu niko ne pita može li preživiti. Može. Može i to je najbitnija stvar na svijetu. Pričat ćemo svakako i o Sarajevu i o vašem životu u Americi. Da li će biti reakcija publike kada pogledaju film, jao čovječe, pa nisam ovo znao? Pa vjerovatno. Vjerovatno. Mislim, neke stvari nisam ni ja znao. Neke stvari, ima tu jako puno ljudi koji nije, moj band, ja sjećam Mario koji je svirao sa mnom 10 godina, pa onda napravio pauzu, pa je svirao 2 godine i tako dalje. Ukaj, pa nisam znao ovo od tebe. A neke stvari nisam ni ja znao, neke stvari u stvari mi ne znamo sami o sebi dok se sve skupa ne poslože, a kad se posložili onda sam stvarno shvatio da nije do mene.
Nije do mene, nego je do svega ovog ostalo. Spletovi okolnosti nas prave onima što jesmo i samo ih treba pratiti. U opisu filma piše da pronalazite između Sarajeva, Amerike, majke za koju ste bili izuzetno vezani, svoje mjesto u svijetu. Da li ste ga pronašli i koliko je teško pronaći svoje mjesto u svijetu? Jesam utoliko... To je strašno dobro pitanje, a evo imam ja čak i odgovor. Upravo sam jutros razmišljao o tom odgovoru. Jesam li ja pronašao to mjesto svoje u svijetu? Jesam utoliko što nemam mjesta u svijetu, što sam shvatio da činjenično stanje, a to je da zapad od mene je istok, istočno od mene je zapad, a ja još nisam vidio kuću sunca u koju bi trebao da budem, a ja se trudim da budem dovoljno brz da budem u isto vrijeme na dva mjesta. Postoje neka mjesta na planeti Zemlji gdje vrijeme nestane, imam jednu priču koju sam napisao, gdje vrijeme nestane, eksplozija se desi, nema vremena. I onda se ljudi podijele po preferencama. Neki su lojalni mjestu, neki su lojalni vremenu. I ti lojalni vremenu odu iz mjesta i čitav život žale za tim svojim mjestom. A ti lojalni mjestu ostanu i čitav život su žale što nisu otišli. I jedni i druge kao gledajući jedni druge ne kroz nišan, figurativno rečeno, za hrabrost koju ovi nisu imali. Ja sam kukavica da sretnem tu hrabrost, pa pokušavam da u oba dva mjesta budem, tako da ja još uvijek nisam odlučio gdje stanujem. Ja stanujem ovdje, radim tamo, dug mi put do posla, pa se ponekad oženim, ponekad ostanem, jel tako? Ali najbitnija je stvar da ne želim, meni je ovdje kuća. Ali kako se kaže, ne sviđam se preduzeće, hoću da radim negdje drugo, to je to. Kako je bilo prvih mjeseci u Americi? Teško. A prvi par mjeseci kad dođemo ovdje, to tako je teško. Imao ti dobronamjerni, kad si došao, koliko ćeš ostati, to će ostati ovdje, ljudi koji te vole, većina ljudi, ali ima ljudi tamo, a i ovdje, na Prajdu baš, na povorci ponosa, kad se ljudima ne svidi ono što radiš, onda te pitaju, aj majke, ti kaže, idi tamo odakle si došao. A nevjerovatno isto mi to govore ovi ljudi tamo, konzervativci, kad ja nešto njima počnem o politici pričati, ajde kažem, idi tamo odakle si došao. A dobro bilo kad bi se on dogovorili da znam odakle sam, gdje ću da idem. Bilo je teško, znaš, teško je kad ti kažu idi kući. Ja nisam tamo došao da živim, nego da uradim nešto što sam skontao da u tom momentu ovdje, kad se rat završio, nije nikom bilo ni do čega, kamoli do nekog arta, muzičkog arta, a meni nije bilo do entertainmenta, meni nije bilo do svirke da zabavljam ljude. Evo baš to, kada ste pomenuli, da li je život u Americi uticao na možda mijenjanje muzičkog stila, ukusa i koliko, ako jeste? Utoliko što sam se upoznao s ljudima koji su stvarno dobri muzičari, koji su ludilo, koji su baš ubijstvo. I da možemo sve da uradimo ono što nam padne na pamet, utoliko to. Ne, ja mislim da je Sarajevo utjecalo na moje mijenjanje, jer isto tako u tom filmu treba sam sebi priznat da ti nisi više to što jesi. Mi se svi mijenjamo, mi se svi, samo se budale ne mijenjaju, mislim, i budale svi se mijenjamo, samo to ne znaju, jeli. Ja mislim da je to došlo u ratu, upravo ovdje, evo tu, Kamerni teatar, gdje sam ja, evo ga, upravo isto kod da je prošla jedna. Jesi čuli? To je moj post-traumatic stress disorder, jel tako? To je taj poremećaj što ga ja imam. Meni je ja odmah dole, ja i moj cuko smo dole. Međutim, ima i rast. Posttraumatičnog stres poremećaja postoji i rast. Mi uvijek postanemo bolji u nečem kad smo izloženi traumu. Ja sam shvatio
Znaju li ovi ljudi kako je nama koji su bili u ratu? Ja sam shvatio da je život prekratak da bi ga trošio na stvari. Mogu sad riknuti u ovom momentu, nisam radio ono što volim. To je najvažnije, znači. I tu preko mosta je moja mama iz tog Bonara, znači iz njenog stana. Moj tamo bio na ostao na Grbavici. Vamo svaki dan, nja, trčeći, cik, cak. Sam skontao, to je to. Ja sam htio da sviram ovo što sam svirao u Kosi i da više nikad neću svirati nešto što mi se ne sviđa, nikad neću više sa diskografskim kućama sklapati sporazume za koje ja i onda se taj demon pojavi i kaže ali ovo se prodaje, to se ne prodaje, ona glupa, jel? I evo još kratko, na 30. smo Sarajevo Film Festivalu, sjećate li se ranijih, kako vam se čini ovaj, kada uporedite, da li biste možda nešto promijenili, da li nešto možda bolje? Ovo isto istije čilim, tu smo odali, samo što ja nisam, prošle godine išao u crvenom odijelu, na crvenom čilu, sad se malo promijenio, to je jedina razlika. Preponosan sam i presretan sam, to se inače u Sarajevu ne radi, da je u svojoj mahal najteže hadžija biti, ali da zatvara sutra film u kojem sam ja, nekoji sam ja napravio, u koji je o nekim periodima mog života, ne bi mi nikad u životu palo na pamet. I da vidim sve vas divne i drage ljude ovdje u ovom momentu. Jel bi se Gino vratio da živi ovdje? Vratio sam se, evo me, tu sam, šta? Tu sam sve. Hvala puno na ovom razgovoru. Hvala. Ćao. Frontman grupe Kultur Šok, poznati Gino, govorio za N1 televiziju. A mi smo došli do kraja još jedne emisije, sutra vas očekuje još jedna, dakle sutra je posljednja noć 30. Sarajevo Film Festivala. Sutra ćemo napraviti kratak rezime, razgovarat ćemo sa direktorom Sarajevo Film Festivala Jovanom Marijanovićem, pa ćemo napraviti rezime u proteklih 8 dana kako je bilo. Sutra će sa nama biti Amra Bakšić-Čamo, a donosimo vam i razgovor sa Enisom Bešlagićem. Ovdje se već muzika pojačala, dakle atmosfera je zagarantovano dobra. Pozdravit ću vas dakle do sutra u 21 sat kada ćemo napraviti rezime 30. Sarajevo Film Festivala, a pozdravit ću vas sa insertima iz grada. Laku noć!